अहानबमक्तदा नुमिदांग वायरमदा फोंगबा पाउचीदगी लौथोकजबा पाउ ताबिरिबसिंगबु हेमजित लांगपोलाकपमना खुरमजरी हौजिक मियामदा पाउ पिजरी ममांग चहीगी अक्टोबर 19 दा चिंगी डिस्ट्रिक्ट की ओइना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा कैबिनेट मिफम पांगथोखरबा मतुंग चालीब चही लिसिंग कुनगमरी की इहान हनबा ओइना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा डीसी ऑफिस दा ngasi चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन सिंहना चेयर लौदुना कैबिनेट मिफम पांगथोखरे ngasi अयुक इम्फाल दगी चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा थुंगलखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना महागे कैबिनेट मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह अमदी तोंगान तोंगान विभाग की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह अदु चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तोंगान तोंगान मफम तरुक चांदेल डिस्ट्रिक्ट तारिबा तोंगान तोंगान फुरुप की मियोय सिंहना हराव तयामना ओखी तुंगदा चीफ मिनिस्टर ने चेयर लौदुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेरिबा डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल दा कैबिनेट मिफम पांगथोखी मिफम अदुदा तोंगान तोंगान एजेंडा यांखैरोम हेना खनखी अदुबु ngasi चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की डीसी ऑफिस दा फमखिबा कैबिनेट की मिफम अदुदा मिनिस्टर नेमचा किपगेन अमदी लेटपाव हापकिप सरुक याखिदे कैबिनेट मिफम असी ngasi नुमित युंग मतुंगदा हेक लोयरबा मतुंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंशियल स्कूल दा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की चौका थौरांग की दमक साबा लोयरबा प्रोजेक्ट कया अमा संगाबगा लोयनना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओइना चीफ मिनिस्टर लाइवलीहुड मिशन अमदी वन विलेज वन सनबुंग यावना अनोबो प्रोजेक्ट सिंगसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन उरेप उयुंग तमखी उरेप उयुंग तमद्रिंगैदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा चीफ मिनिस्टर अमदी महाकी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगा लोयनना मरी लेनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगा लोयनना पुन्ना येंगसिन खोंगचत अमसु चतखी हाइरी Shabungkhok Khunouda चेकोंदा सेंट्रल फोर्स सिंगना नमदुना लैसिलिबा असि लैसिनबा यारोय हाइना ngarangdagi changchilapa khongjang hanba leitri National Highway chamaga yankhai Imphal yingang pokpi lambi thingba yauna makhal makha kayagi khongjang changchilagani haina lambi thingba haukhre ana ayek school lining laishon gi oiba devkarma ising amadi press media singna singbadi athingba si komthoklagani ngarang ayuk pung 13 tarakpa adwai dagi hauduna Emasingna Central Force singda makoi gi thajaba thamde maramuduna hairiba mafam sing asida Central Force sing leiba yaroi haina khongjang asi changchilba horkibani hairi kuki singna arapa mafam dagi maitai taba khul tamna numai kapsilambani adubu Central Force na chekon asida hek laisin khibadagi kuki khulai paiba singna yamna nak numai kapa horaklai haina Shabungkhok ki Emasingna su pendaba phongdok narakli mafam asida leigani haiduna ingkhraban ningtham thagi ahingda ngarang charu mai thaduna wana lenki lamlai kendra gi village volunteer force ki commander in chief Y Vasantana lenga ki daite leuba ngamba mioi ama laklaga makhoi leibadagi kuki lal hobu singna nakshina numai kapsilakpadagi yum kai kaya asokapan nangba kaya su yaure maramasina mafam asida leiriba Central Force sing asi lokthoktriba fawba khongjang haloi hainasu pawsina makhatari ngarang lamdam asigi Thobal district ki manung chena leiba khongjomdagi lamthakhiba numit 34 ni chupna kilometer lising taruk chatre tarak humdoi district chamaga tara lok sabha seat chama amadi assembly constituency chahum kunthra ga tare sinba thungna Mumbai yauna sakadoriba Bharat Joro Nyay Yatra lamthakraba matungda ngasi nini chanba numita sekmai dagi amuk khongshan khiba yatra asina kangpokpi yorakpada lamdam adomgi miyamna lambi nak yeta leptuna we want separate administration haiba kholau lauduna taramna okre खोंगचत असिना कांगपोक्पी बाजार योरपदा राहुल गांधी जिंदाबाद लॉन्ग लिव राहुल गांधी हाइना लाउखी तुंगद खोंगचत असि सेनापति यौसिंदुना सेनापति पब्लिक ग्राउंड दा मियामगी ओइबा मीटिंग अमसु पांगथोकनी हाइरे ngasi Dhananmanjari University ki Constituent College manga DM College of Arts DM College of Science DM College of Commerce GP Women College amasung LMS Law College ki apunba post graduate amasung undergraduate singi mahiroi singna handak chahi chaliba session 2023 amadi 24 gi oina student union gi election pangthoktana thamlakpa amadi student union asibu thawoina muthatna bu honarakpa gi damak mahiroi khunai gi damak hakmatpa yaroi haina kholau kaya laukhre इहाव अदुदा सरुक याखिबा DMU की महिरोई इरोम डेमोचाना प्रेसिंग फोंगदोरखिबदा करिगुंबा महिरोई सिंगी डेमोक्रेटिक राइट मतुना स्टूडेंट यूनियन की मतिक मंगम नमसिंदुना थमलबदी महिरोई सिंगी इहाव लेपतना सथरगनी करिगुंबा स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन नोटिफिकेशन असि ngasiदगी थारगा नुमित हुमनी की मनुंगदा थोपीदबा तारबदी DMU पुंबदा सदाउन तौबगी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना लाउथोखरे लोइनना DMU की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सु महिरोई सिंगना सोलोनसिनखी अमसुंग DMU की वाइस चांसलर अमदी रजिस्ट्रार सु मथौ मसक खंगदबगी दमक लाउथोकनबा खोलाव कया लाउकी हरी चाही खुदिंग जनवरी 15 असि लेबाग असिदा आर्मी डे हाइना पाक्सना पांगथोकले थोरमसी पांगथोकपगी नुंगी ओइबो वाखलोंदी इंडियन आर्मी ट्रूप सिंगना लेबाग असigi दमका थोकिबा दुबु निंगसिंगबा फोंगदोकपने मसिगी मथक्ता अहानबो ओइना आर्मी डे असि 1998 दा फील्ड मार्शल कमांडर एम कारियापाना अहानबो ओइना इंडियन कमांडर इन चीफ इंडियन इंडिपेंडेंस फंगलबा मतुंगदा ब्रिटिश की जनरल FRR बचरना
Chief of the Indian Army 1949 da Kodandera M Karyappada post asi sinaba hobudagi hauna pangthokibani chahi khudingi mapung oiba thorom lising amaga chamapan nifug mapandagi hauduna lising ani sukna kungani thoi fauba Army Day asi Delhi Cantonment Koreapa Parade Ground da Chief of the Army Staff Marching Contingent singbu review tawduna Republic Day Parade ta saru yahalle ngasi Army Day gi mari lenana Uttar Pradesh ki capital city Lucknow da 63 suba Army Day gi thorom chinglemna pangthokle aduga thorom asi Bangalore da leiba MEDN Center gi Parade Ground da su mamang chahi da pangthokpagum pangthokhi Army Day asi ga mari lenana India ki Chief of the Army Staff General Manoj Pandey 63 lag suba Army Day ga mari lenana lebak asi gi Army personnel singda yaifa paujal piri mahaki yaifa paujal da ahanbada laikhidraba Army Jawan gi mafam singda ikai khumna bu utpa madugi matung tarpada Army gi tongan tongan rank singda leiba official sing civilian sing employees sing veteran amadi makhoi family singda yaifa paujal su pirakle tungda mahaki paujal da mathona leiraba Indian Army singna lebak sida loramba thodang sing amadi makhoina nation asigi damak thawai thakiba singi mafam dasu salute piduna ikai khumna bu utle pijariba pau sing asigi loina loijare ngasigi damaktadi nungthilgi matamda fongba paujel pauchedagi lauthokchaba pausing miyamda pijaba tabiriba singbo amukana khurumjari